Ada yang luponya. Naman, kimchi tu, Ya tiga ndak ada lupo dong. kimchi tu. Tolong kalau buah. Ya, itu ai.
Berubah gila ya? Oi,
Maaf. Kalau di kampung enggak. Kopi. Ya. Banyak dia lepon dia. Ada uang kak? Teh bang. Ya Taruh kopi je bang. Kopi. Tak ambil taruh dulu. Oh terus pula. Ya minta kopi. Lah. Kopi? Kopi kan, weh. Itu kopi kan. Teh tu kak. Itu kok warna kopi? Kau ibu calo. Oh, Kopi minta. Bentar lo kak. Sebentar. Bilang. Siapa? Bilang di tengah ada. Ada baru dia bilang. Sanjo tahu. Tengah banyak, tangkong banyak. Cuma kurang ke tengah ada. Oh, boy. Kapitas nanti. Mana berlalu? Bulan pagi. Ini apa?